Nani kuphi guys, athi uGuy mina kumele ngene phakathi ku wardrobe ngilale khona ngoba makageli sekafikile. Ayiphelelanga lapho baba intimate ngathi ubani ngiyaphuma la wardrobe manje ujwayela kabi lo. Ayakaze ngisuse eMpumalanga ngize la eKZN. Khumbula kahle ngangisedumbe. Ngavela ngavula wardrobe ngesinye isivinini. Yo! Bekuyosanini lokho bayiphinda. Ha! Story time. So 2021 ngihlangane nalo guy vena. Hlangana kuphi ku Facebook. Uyangidima ngiyabona ukuthi yo mind you phela back then like I used to love Zulu men. Abanje bengihlezi ngisho ukuthi yo Zulu men are the hill I'm willing to die on. Kodwa namanje ngisasho ukuthi Zulu men. Yo. Fast forward ngoba phela le story saphuthuma lesi. Ngizosiforwarda nje. Bese ku talking stage ne for 2 months. Okay vele uGuy suggest ukuthi hi how about you come this side sizobonana kahle sengifuna ukubona in person yabo ngikhathele ukubona kuma video call. Ha ubani ngivume ngimtshela nje ukuthi nje ngitshele nje isikhathi ne date yabo. Hey hayi walk and before uGuy wangitshela ukuthi yena uno baby mama but bahlukene which means by co-parent. Ngivele ngibona ukuthi lo muntu lo number 1 umZulu, number 2 usebenza kahle, number 3 ngimthola single. Jackpot musle. Jackpot. Ngiyahlala la ngisayindawo and ngiya eKZN ngibona isithandwa sami. Hayi ke lufike vele usuku vele ukuthi ngihambe ngeKZN. uGuy vele day before asende 700 angitshela ukuthi hayi le mali le uzogibela ngayo uze ngapha. Wena masufika eDumbe town yabo uzokulanda khona available because ngizohamba ngemsebenzini I cannot fetch you yabo nje abale nje umhahabula nje westory. Xa ungabe lenkinga mina keep 700 following day ekseni ukusa kwaziwa yimi. Ngahamba ngogibela taxi fike taxini ngayo number 1 taxi that day because ngafika ngo7 ekseni. Ngijahelepa ngisho ngijahela ukubona isithanda sami ngisho the love of my life. Ngathi sengiconclude ukuthi yabo lapha ngoshada shem. Ngoshada the way sasithandana ngakhona sinomuntu wami siyakhuluma efoni mthi baby sengidlula kuphi yabo nje uyatholakala efoni nje into ejabulisa ukuthi yazini uGuy uyatholakala efonini akasi scam yabona ngoba phela abantu bayakhona ukuthi bakubize kanti bazokuscam bangasatholakala emafonini. Fike eDumbe town nje yangilanda kube nje yavele ngifuna ukufika kuvini umvutho ndaba ngifuna ukufika ku party man le ngihlukumeza kakhulu man ngiyaforwarda manje fast forward. Hayi vele ke kuthi ngabo 8 so kanje sihlelele vele empeteni sesirelaxele California guy. My California guy obvious ngihlela ngapopora ukuthi ubani ngipopora ebhale makageli neheart. Hey inhliziyo ethi kuku makageli neheart marothola na co-parent. Ngizirelaxele. One thing about me angilani nomthwalo. Into mina ngishisa mele ukuthi ngikhiphe manje. Hayi. Ngithi hayi mara uGuy uzobona ngathi yazi uyahlanya girl. Thula kanqane. Hayi man, ingabanje ifoni. Uma kagela phone kwesi2, ingabanje ifoni. Bakagela phone kwesi3. Ngithi nakhe. Isikhathi sami ke mase ukuthi ngikhulume. I've been quiet. Lokhu ngithulile from the first call. Ngithi mina mayifona yebambe ngani athi hayi uma kageli uyangifonela ngithi what if ingane yagula athi hayi umntwana akagula nani ngithi ungitshele la wami saving a heart hayi nje abalitori true caller yakhe ngithi hayi okay sharp hayi ugeli lokabhiza afona kanje ngithi mina bamba ifoni mhlawumbe umntwana uyagula o mhlawumbe kuyaphuthuma abambe ifoni uGuy makabamba ifoni anisho niyazi ukuthi amafoni like mokhuluma lo muntu so sometimes mina engihleqeleni kwakho ngiyakhona ukuzwa ukuthi umuntu uthina ngisho ngicabanga ivolume yakhe was too high vele. Ugirl udakiwe uyafona like I remember the conversation word by word. Ugeli ke athi baba Geli cela ungilane kusendaweni ethize athi uGuy anye ngize ngikhone athi ugeli okay ngiyeza lapho manje transport ngizoyizama. Athi uGuy manje athi yangeza lapho manje ngizoyizama transport yabo. Hey athi uGuy hayi ngicela ukuthi sikhulume kahle kusasa
Inini athi ugele nje lapho ngiyeza manje awuzongitshela ukuthi ngenze njani. Ngivele ngibona ukuthi yabona it's about to go down. Ngizrelaxele but at least it's gugu usedumbe akwazi umuntu lana ugele uthi uyeza angazi. Hayi ngimbona uGuy man ukuthi akasekho right yabo. Ngibona nje ukuthi nje akasekho right nje sakaphuza amanzi yena so umuntu ophithizelayo akazi uyenze njani. Lapha ngisithulela ngihlele ngentombi. Ngizipholele la ingqondweni. Ngizipholele. Sengifisa ukuthi ugele afike ngizobona ukuthi kwenzakalani. Kanti angazi bazongenzani. Hi. After about 30 minutes khale nokho eminyango go. Hawela manje ngizilungiselela ukuthi yabo anything can happen. Ngihlale kahle embedeni. Ngihlale kahle. Athi Guy ubani? Ugela shigama lakhe. Qaleke inkinga ke manje. Hayi nayazi azangitshela ukuthi simakagele siyathandana so ngiyacela nkosami ugela uyashayana angafuna ukuthi ugela akushaye cela ukuthi ungene ku wardrobe uzame ukuthi uhlale khona nkosami kancane uzozama ukuthi manje ke na mina ngimcosho or ngimkhaphe. Ngithi mina vat ngisuka eMpumalanga ngize la for me ukuthi ngilale ku wardrobe. Hey yokubone lokho lapho ugelo kuyanoka. Hayi mani ngiyacela ungaba ngomsindo uzokuzwa ngiyacela nkosi yami ngiyekuthatha even na 10 minutes uzozama ukuthi nkosi yami ngimgqoqe bese uyahamba. Ngikwate ngesola nokuthi ngiyapi ngikwate. Uyabona indaba le the way ngilimaza ngakhona sengidecide ukuthi ngivele ngifakele ibuko. Hayi aloka ngincenga phela ugelo kokode njalo go. Ngivele ngidecide ukuthi yabo manje unqono ngenze lento ayifunayo because vele la ugela kayindawo vele her intentions ukuthi angene phakathi endlini. Ngene yani mina phakathi wardrobe bavele bangifuqe ngesikhwama sami banginike ifoni. Cathule cause bengisikhumulile nazo bayifaka wardrobe avala umnyango wardrobe. Hayi ahamba evulela ugirl. Bakavulela ugirl bafike vele eroomini. Hayi bakhuluma lapho ngise wardrobe amakhaza ngenzani yagodola. Hayi uGuy zami kumgoqa ugirl athi hi baby tomorrow since ngiyemsebenzini ngicela ukuthi ngikhaphe manje ngona see you tomorrow zokulana ngibuye emsebenzini cause off yabo nje amgoqe vele ugirl angigoqe athi nje ugirl angiyindawo njenganye nonungixosha moya emsebenzini cause wazi kahle ukuthi moya emsebenzini na ngiyasala la. Ngivela ngibona sebana mayibhemile manje ugele nje athi ngiyindawo lapho guys ngiphakathi wardrobe ngiyeminye ukuthi ifoni ingakhali ngiminyile futhi ukuthi amana vuma ukuhamba ugirl because I need to get out of this fucking wardrobe yazini. Hayi ugirl amtshela athi ngisayogeza. Hayi uGuy athola ichance vele ugirl makasayoshawa afika uGuy avula wardrobe kwesaba kunike throw. Angibuza ukuthi alright hayi manje ngizozama ukuthi ngimconvince bekezela kancane ngenyanye lapha inyembezi seziyehla inyembezi ngiyasho ukuthi yazini umuntu ayifaka. Fast forward. Qeda ugirl ugeza hayi man okay bebakhuluma sengizwa vele mayayi kuyathuleka. Hayi and lo wardrobe le angikhona upopora because wenza sure ukuthi uvalile vele ngqi. Hayi makuthuleka kanjalo kuthuleke nje for sure i-hour lonke. How after hour man ngiyezwa man ukuthi hayi man khona into ekhalayo la. And le nto le ekhalayo umuntu noma ngathiwani ziyakhala ke manje. Ngisitshele nje before ngiphume wardrobe ukuthi kuzokwenzeka okwenzekayo angizosuka eMpumalanga ngigibele ngo7 ekseni ngizomamela amanyala soze. Inhliziyo futhi ithi hayi linda kancane enye ithi phuma. Hayi ke ngiphusha umnyango wardrobe ngiphume ngithi mina hayibo ugirl makathi nhla nangimina like ugirl was so shocked to see me like wamangala wathuka yabona. Ayi ngibona umjida ehla abeke izandla ikhanda nakya la ngimfuna khona.
hayi intombazane seyabuza ke sibani lona ngenze slima ugirl akalu nami ulona uguy yeah ungenze slima that's why bangafuni ukuthi ngiza lana ngoba uyazobeka ifebe zakho sorry mawuthi ifebe are you referring to me hi ngirelax kancane ngithi ake ngizole inkulumo ukuthi yapi le relax kancane but you can't call me as Febe. You can't do that. The audacity. You don't even know me. Ngisho ngenhliziyo mara ngithi hayi awuthi ngirelax ugaza muchaza hayi mani akusile indlela kubukeka ngayo ugirl vele nje attacking uguy usangakhuluma nami mara ukhuluma ngami imagine akakhulumanga nami mara ukhuluma ngami hayi ugirl angibuze sesingubani wena ngi-attitude ngithi nobuza umuntu wakho ukuthi ngubani uguy akasazi ukuthi athini nje nango girl phela sakangi-attack ke manje yeah ungangiphenduli kanjalo ngikubuzela ukuthi ngubani ngoba ngithola endlini umuntu wami ngithi mina ask your man ukuthi ngubani and sometimes nginokubukisa ke inkosi yami vele ngisikhulumela isilungu ngithi ask your man ukuthi ngubani yeah ungangiphenduli kanjalo ngithi like what are you gonna do uzokwenzani like what are you planning to do ufuna ukwenzani ngintomazane ngisondele ngihlele ngemuva uguy ngena phakathi hayi manzi bani ungenze yo guys ungenze kanjena inini ngithi mina miya kangishaya ngishi ufuna ukungishaya miya kangishaya hayi ugirl agqoke vela agqoke uguy akasazenze njani lapho ngisithulele ngisoshabeni ngiphole la ngiyathi sabo lo ufuna umkhipha ukwazi namhlanje. Fast forward intombazane ithi abona manje uyakhetha it's either khamba mina noma khamba yena hayi la ngisoshabeni nje ngisithulele athi uguy hayi ugela akakwazi ukuhamba phela ugela akahlalana uhlala eMpumalanga so ngimsusa ekudeni ngisithulele nje yeah utholele ifebe zaseMpumalanga ngithe sis awungazi awukwazi ukuthi ngisifebe saseMpumalanga awungazi nje so ungafuni ukuthi size sifike la ekutheni sisaphendula nabona ngihloniphe nami ngihloniphe because manje ngithulile ngisho next ngisho yeah ungangitshela ukuthi ngenzeni ngamuntu wami ngithi girl yabona sifebe losona othi saseMpumalanga yo man usendela imali ukuthi size la sizombona sho phela kahle uyasithanda anyesho benye ngize ngibe la mangabe angithandi yeah dala naqala ngithi ngithe manje nginikumgqolisela and futhi njengoba ngibona ngisewadrobini hayi ukuthi mhlawumbe ngiyakusaba yebo your man said ngene khona futhi nakha nazi indaba ngithi njengoba ngibona ngila na 2 months ngipregnant sino guy sina 2 years sithandana and uguy is planning to send incwadi ekhaya malobolo lapho guys konke lo ngokushaya kukho remember I said sina 2 months ku talking stage ngibona ugirl inkosi yami ungengisilima sakakhala ugirl uthi nakha ngisho ngijwayela nakha ay fast forward kwagcina ekhamba ugirl kwasala uba kwasala mna but that night it was hectic kodwa the following day ukusa kwaziwa yimi that mazithi 4 AM nakhona ubuthongo nje bekungafiki ngavuka ngihamba ngayogeza ngamtshela ngathi ngikhaphi ukubeka e-taxi rank wathi sizohamba because kusesemnyama nje azama ukuncenga hayi ugela psycho ugela sathandana ngathi dude I want nothing that has to do with you ngicela nje ungikhaphi wangikhapha kuguy ngaye emathexini ngagibile taxi ebuyayo kodwa ngoba phela ngisho angifundi mina ngaphinda futhi like angifundi I don't want to lie to you guys angifundi ngaphinda futhi ngabuyela yazi inhliziyo wena